Go. Amabara gange ni nyowe Mbasima Patrick kandi nyowe district NRM registrar wa district ene ya Kagadi. Hati kiro kya hati tuli hanu na aba nyenkyani tubana akaruruka aba councillors abakwenda obwa speaker wa district speaker na deputy speaker. Baitu kiro kya hati habaire okupikinga nomination forms hali aba abakwenda ebikale ebyo obwa speaker n'obwa deputy speaker. Hatu kubaliza hati saa zino wa ofisi hanu twakafunaho abakwenda entebe ya district speaker basatu. Tuine Semuga Vincent, tuine Gahima Gad, tuine na Magezi Jamada. Kandi antumanya kurungi abona bakayizira tiketi ya NRM kandi bona besimbire nibenda ekikale ekyo kya district speaker kandi habwa deputy speaker tuineho omuntu omu niwe Sebuliba Amos kandi niwe yakapikinga forms abo kuba saa zino akurai dakika 10 tuchingeho kupikinga nomination forms nikimanyisa omuntu wena araba atayiziro mu dakika 10 ezisigaire tujja kuba turangira Sebuliba Amos nka unopposed then hatin tulinda akaruruka abali abasatu abapikinge nomination form kandi abakwenda entebe yo district speaker hati kilo kya hati bapikingire then nyenkya kara kutandika saa 2 kanga saa 4 tujja kuba tuba nominatinga nipo nibaba confirmed hakika lekyo then hati saa 8 nyenkya saa 8 kyakasatu saa 8 tujja kuba tugenda kutera akaruru wako aka primaries habwa district speaker na deputy speaker kandi tujja kuba omukikaro hanu Kagadi ekikaro bakieta JW Kate Hotel no tujja kuba saa 8 kandi obwitu nkaba NRM twinengere tukwetekaniza niko omuntu oturaba tuhaire ebendera nka speaker waitu wa district nuwe itwena turasagika omukaruru kali akagya kuterwa kyakana kandi niho bagya kurahirira kandi bakome na ba speaker babo baitite nko turaba tuteireho niwajja kuba nitusagika kandi na ba speaker wa district eno ya Kagadi then na deputy hati nyenkya tujja kuba na caucus ya ba NRM kandi ejja kuba nebemberwa omukuru chairman ayahumwire baitu kandi niwe yatukwatire bendera omukuru ndi bwami Biosia niwajja kuba na yebembera caucus eyo then obutwamara caucus then tugende omukuru omukutera akaruru kandi akaruru kaitwa ka NRM tukimanye kurungi kabaka kokusimba line tikali ka secret ballot abo kubana haiguru tutungira okumanyisibwa nti ogwena arateza akaruru ka secret ballot kajja kuba kali null and void akaruru kaitu kona ka NRM abo kwa constitution ya NRM tekachukire obururu bono obukuterwa mu NRM bona buli bokusimba line so nyenkya nitukunga ebizibe bitukusanga ebyo bitusangire omukaruru kanu ebigambo bikubazibwa nikyolekesa nti aroho abakansara abagambire bo bakudifying obati bajja kuyija mu kutera akaruru kanu bakutina bwiso nibagamba ite tujja kuzookaho ito katulinde kali akaruru akakyakana aka general niko turatera then kandi challenge ndiye tukusanga arumu abakwenda kukugira abakansara batayija omu kokaseyo enti obaraka ijomo bajja kuba bamazire ebigendwa byabwe bakwenda ni bifwire hakwaroho tukura muhura ntaroho ndi wa independent kandi akwenda ekikale ekyo bwa district speaker hati nibenda bakugire oba intercepting ba kansala abo batayija mu kokasi obo mukukoma kwa karuru ka primaries hati ebyo bizimu byo tukusamba baitu nyowe nga district registrar nkuterera ba kansala zibona abarabire hatiketi ya NRM nyenkya muije omukokasi kandi tutera akaruru wako ombuhikire bwako habokuba okasaininga wagamboli wa NRM kandi ebendero wa NRM kandi warabaho na mukikale ekyo hatiketi ya NRM so tukusaba oije omukaruru wako tukatere nyenkya saha 8 HJW Kate Hotel eri mukagadi muno hagati tukatere niko omuntu ararabamu niwe tugende tusagike akaruru kali akajeno akakyakana niho bakujja kubani barahira kandi batere biragano byabo kuhereza abantu abakagadi okay okurigira kimwe ahiguru tureba ngo aba NRM no bacira kutwara intebezi zo bwa speaker mu bice capital mwe na mwe kunu yakagadi cemerire kita kandi abari kutera karuru nibangaye aba NRM itwe nkakagadi kasokebaho abayikaini baba speaker abayikaini bali ba NRM era na hatini cyo tukurwanira then hati abajja kutera akaruru wako abatukunihira aba councillors abarabira tiketi ya NRM
abakansala 65 bona hamu baitu abakansala 56 abo nibo barabireho ha tiketi ya NRM abakansala 9 bakajyanka independent hatu kusaba abakansala bona barabira tiketi ya NRM 56 bona nyenkya tukubasaba bayije omukokasi kandi no primaries tujja kuteza akaruru wako nyenkya bayije bakatere kandi ko kusimba line enyuma y'omuntu ogo oraba no sagika no musimbe enyuma niko tumalira akaruru wako kurungi kandi tulinda akakyakana kandi turaba tusibire hanu na kyakana nikyo tugende nakyo kandi nikyo kirabeho omubururu nkobo akasente kakizire kukora munonga so tubeshuwa tutango uturarabye mutiyara bamabwa akasente konka yaraba mabo kugira ngo abantu bamurangu nabasa gukora umurimo guke akasente kukabaho kandi ko tikazoka kandi oli bava ikiranize bya sente tosaba kubimanya bayitite ntugamba tukwenda tukome speaker omutufu kandi aratwebembera kurungi nkakagadi kandi zino nomination form nizo tusindikire no magombora era tukusaba aba magombora abakwenda obwa speaker bwa magombora form ezo nizo mufune muzijuze tuzahire ba sub county registrars nizo bagenda nazo kandi bazikizere yo magombora nanya abakwenda obwa speaker bwa magombora na deputy mugende mu consulting murore ba sub county registrars banyu bakoleki babahe form ezo muzijuze niko ekiro ikimuraba ni mutera akaruru tube twine flaga beara waitu ali speaker wegombora mwebale muno tukusemerwa muno kandi tukunira tukusaba mukama nyenke kiro kibe kirungi kandi kibe kyobusinguzi kandi tukuterera aba councillors nywena muije nyenke atana mukaga tutera akaruru wako mbuhikire bwako kandi omuntu uturakoma niwe tutekeho amani kandi arabemu ha general election mwebale muno ekikushembayo ahiguru hantebe yaba parliament ya speaker wa parliament nturo mu yagogorum mbakire no kugera baye ndosinga kunu yawe nchi mutachikozere mutyo itwe abo bona abantu baitu kandi nturora bona basemerere kuba ba speaker hatiteka akaruru konka kakoleki kachuemu era nkunira na nasono era nakakaruru mbajja katera baitu itwe nkakagadi ito tukusaba bona abayisimbire bona ba kansala baitu kandi bona ba NRM era tukubasaba bayije nyenki akaruru wako batera akaruru ombuhikire bwako ararabamu niwogo tugende nawe. Okay. Yebare munonga ogwe ni Mbasima Patrick kandi nuwe NRM registrar habwa Kagadi district yanatutangarizamu kwa karuru akaba barukwene tebe yo bwa speaker karabeni katambura habwe kigombe cha NRM so far kiriyaha NRM house bakuriyo kupickinga nomination forms kandi nibacinga ho shaha mukaga kikumanyisa ngwara abataka kiro mbwirobwa nababa mucingira aheru